masengesho mambo yanatoka katika maombi ya siku 20 Mungu ananitesa masenga masengesho niombe maombi imani kineze Mungu ananifurahisha wala na hoi nitongea kukugira unaweza kutoa maombi Nasaidia Mungu ungesema haishi. Ungesema kama Mungu haiko. Aliwaona. Ngazi kona mweke halimwote ngabo. Kuna mengi ambayo Mungu yosema. Kwa kuwa Mungu hafichi siri. Wala na hoi. Nilizokongea hawataongeza kukutia maovu. Bwana Yesu. Soma. Tumaini tunafurahi. Mana tutegulie vyiza. Mungu biyaya bacamanza kugaza abantu baba repentance. Utikanda zo guhimore hagati y'abasi bawe bose. Amen. Abagiye kuronka intore. Waenda kupata uheri. Utikani misi yawe niyashika ugahabwa basogokuruza utasokwa ibi ku mwana wawe wibyariye agusubirire mu gishingo utikani asokomeza ingoma yiwe. Amen. Kuna watu ambao Mungu anasagara wajazime wapate tena wakombaye mu mahanga nchi na mataifa mu masosiete wakombaye mu mashengero mu kanisa mu rutangaza biashara mu kumenyekana kujulikana kandi igihe cyawe ni cyane tena wakatoka kiwatie ukitahira maho kienda usalama unamuchuye ho byakuwa ngo igihe cyawe ni cyashiro wakatoka kiwatie imani izocira Mungu aba mu nda yawe atazama ibasubirize mu gishingo cyawe. Maneno mengine Mungu anatoa ufalme sio kushindwa. Anatoa unatoa wewe kuja kushinda. Atakuja na julikana. Tizama sasa utafanya. Turudie. Acha vyombo kidogo. Turudie nyuma. Kuna watu wako hapa. Uyu musamuba leo mahali ambapo unaishi sawa wewe hapa. Baba yako kupaishi. Aiko wewe abaho. Wewe tizama mahali ambapo unaishi. Aoba penye unaishi. Nitukora. Penye unayotenda. Nitumeze. Penye kisana sababu kuruza na babu yako hawakuyaishi ndani. Niturimo.
Gani intambara wigwanije vita ulichipigia Imani upande kwao. Mungu akakuwa miongoni Haiko tweho. lakini sisi watoto wetu nibazoshaki hawatatafutisha turiko turakora turiko dukorera abana bacu hawatachoka hawatahuzunika hawatahuzunika akili ya Mungu ukishimika unakuwa pamoja nasi. Utwani we azomubakira ingoro yibe iy'izina ryiwe uti kandi azokomeza intebe yiwe y'ubwami gushitsa ibihe vyose utabazomube. Sikiliza 14 14 utazomubera se nawe mubera umwana uti nawe niyacumura azomwanisha inkoni nk'iy'abantu banisha amw'ibiramu nk'iy'abana b'abantu utariko imbabazi ziwe nazo zimukurako nk'uko yazikuye kuri Sawuli we yasohoye agashirako wewe. Amen. Haleluya. Amen. Sikia hati nshuti zanjye munze dukora ikintu kuja tutende kitu tuma Imana nyirahi kitasababisha Mungu anatia kiapo. Sikia neno wenye alitendea vema, watu ambao walitenda jambo angalau watafanya dhambi, atawakosea kisi anakosa. Kisi unampiga mtoto, unampiga, unamkaribia kwa maneno ya jina, sio nukukemura, sio kumpiga, kuna mshutumu. Mungu atakubadilisha. Abantu batakifashwa wote society Mungu wangu na usalika wajanibisuye kuna watu ningepiga nikawa saidia. Sikiliza Mungu elewa nao mtachumura angalau mtafanya dhambi sitowagira nkuko Sauli sitafanya si Sauli ni Sauli amaze kuchumura Sauli alipenda sohoye mu gihugu toka zikaishi lakini yeye anasema nitawasaidia, nitawabembeleza, nitawazidi. Maneno mengine nini ahadi Mungu aliyoahidi ikalipa ahadi kwa ajili ahadi kucheza hekali akate kwa zile na mimi natia angalau utafanya dhambi kwa kweli na sikukuomba na kizazi chako na wenye ambao utatoka watakuwa mafaa watakuwa makuhani na wakitenda dhambi nitawarudisha utukufu wangu. Uliza neno likubwa ahadi aliyotupa. Sikiliza ahadi. Mtu alimukora ikintu gituma Imana ifata imbere atateka ikamurisha Mungu anampa ahadi, amwemereye ijuru, anakukubalia mbingu. ntabwo wumvise neza. Je, ukulisikia vizuri? Amwemereye ijuru, anakuitikia mbingu. Ijuru wariguriki wewe nini? Amwemereye ijuru, anakuitikia iravuga ngo nahazocumura sinzomuheba sinzomugarukana kugira ngo tenda mwishije ijuru ingize mbinguni. Sawa sawa kera aho warugeze 15 utariko imbabazi ziwe nazo zimukurako kuko yazikuye kuri Sawuli hata tusamehe hata tutoe kwa msamaha hata tutoe hata uwesowe agashirako wewe uti kandi inzu yawe n'ubwami bwawe bizohora bihamye imbere yiwe uti n'ingoma yawe isokwa mihangamye na ntaryo maze aya majambo yose nuko kwerekwa kose natana bidondera Dawidi. Amen. 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 Mwakiri ijambo ry'Imana. Okay, neno la Mungu. Haleluya, haleluya. Amen. Intumbero twari dufise. Lengo ambalo tulikuwa nalo. Intumbero twari dufise. Lengo letu. Kora ikintu. Tenda kitu. Munzima. Kanuni mwa Bwana. Kikora
Akashika moyo wa Mungu. Imani ikachirahira atie kiapo. Ikagira isezerano atie ahadi na wewe. Habari hano haleluya. Wako haleluya. Tukatika tumalize. Wewe atakintu wakoze. Wewe ambaye hujafanya kitu. Ukwiye kubanza mbere tuanze tusaba imbabazi mbere y'Imana. Tuanze tuombe msamaha Mungu. Turangize. Tumalize. Tumasengera abantu mu wangu. Acha tuombee watu. Kwa masengera abantu. Acha tuombee watu. Wewe ambaye uliingia na dhambi ndani mwako. Shimama nikuombee msamaha. Msamehe alijitafakari anasikia ili umsamehe kwa dhambi zote. Acha damu yako zimrudilie, neema yako ziwe pamoja naye. Mungu wa mbinguni iwe pamoja naye. Dhambi zake adui ulizomwahidi ziwe pamoja naye. Tende mambo kwa jina la Yesu. Amen. Komera mashimani yako kwa Bwana. Nakemea vichomi, nakemea maumivu, nakemea vichomi, nakemea vichomi. Maana ni wawalimbali kogiye gusenga, ni wawalibuze mana kogiye gusenga, abagwenda kaso, abagatabagwa, ababaye buribwe, uhere isaha, ahari musenga, kuruta herata, uhere y'umwanya, umuntu wese agwaye, uyu mwanya atabagwe, umuntu wese yabyibye, ikibyimba kiyoje, uburibwe bw'imisonga, uburibwe bw'ububabare, uburibwe bwa kanseri, uburibwe bwa diyabete, uburibwe bw'umutima, birukane mu izina rya Yesu, birukane mu izina rya Yesu. Kanseri yonge, amasiga yonge, kanseri yonge, ubaye amasigo, ubaye sida, ubaye kanseri, ubaye diyabete, ubaye ikibyimba, ubushobozi w'amazi, Mana reka kiyonge, wizina, Ukomera amashumari. Haleluya. Amen.